Dobar dan, ja sam Bojan i danas ću vam objasniti zašto je H2E najefikasnija tehnologija za dekarbonizaciju. Mi to odgovorno tvrdimo, to ne samo zato što je tehnologija patentirana, naučno dokazana i bezbedna, već zato što se iz aviona vidi da je H2E najsavremeniji i tehnološki najnapredniji sistem za dekarbonizaciju motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Elektrolizom vode dobija se vodonik i kiseoni gas, poznat pod mnogim nazivima. Neki od njih su HHO, vodeni gas, hidrooksi i onaj koji ga najbolje opisuje, to je praskavi gas, zato što veoma glasno eksplodira. Upravo ste vidjeli kako H2E gas eksplodira. Ne eksplodira svaki gas vodonika i kiseonika isto, nema svaki istu boju plamena, istu temperaturu sagorevanja i samim tim nema isti efekat na motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Zato je H2E tu. Slažete se da nije realno isto tretirati Fiću i Ferrarija. Zato se parametri za zadano vozilo prilagođavaju na osnovu parametara i povratnih informacija sa drugih sličnih vozila koje neko nekad negde radio sa H2E mašinama. I na taj način se konstantno teži maksimalno mogućem efektu dekarbonizacije motora vozila. Kako bi bolje razumeli problematiku, zamislite situaciju u kojoj sa jedne strane imate gomilu različitih motora, vozila u različitim stanjima, a sa druge strane neku mašinu koja radi kako ona hoće u zavisnosti od uslova u kojima se ona nalazi, od temperature ambijenta, od temperature same mašine, koncentracije elektrolita u elektrolizeru, napona mreže ili još gore, napon akumulatora ukoliko se mašina spaja na akumulator samog vozila i gomila drugih parametara koji utiču na električnu provodnost elektrolizera. Što bi matematičari rekli, više nepoznatih nego jednačina, a takav zadatak jednostavno nije moguće rešiti. Količina gasa jednaka intenzitetu struje, a to su manje više svi entuzijasti koji su pre 10 godina pravili HHO generatore znali, ali su koristili pogrešne načine za kontrolu struje, odnosno količine gasa, jer se sve svodilo na PWM, odnosno pulsno-širinsku modulaciju, odnosno uključivanje i isključivanje elektrolizera u raznim frekvencijama. Na ovaj način se samo prividno kontroliše elektroliza, jer se može održavati samo efektivna vrednost električne struje, ali kako se električna provodnost elektrolizera menjala, tako se menjao oblik struje. A elektrolizer kao električni potrošač ima kapacitivnu karakteristiku, a ne induktivnu, kao DC motori za koje je PWM namenjen. Ovo sve u praksi znači da je stanje tehnike pre H2E bilo takvo da ako neki elektrolizer uopšte ima regulaciju struje, odnosno regulaciju proizvodnje gasa, ona je nepovoljno uticala na kvalitet gasa, jer da bi se održao željeni intenzitet proizvodnje gasa, menjao se oblik struje kojom se elektrolizer napaja, a samim tim i kvalitet gasa. Za ponovljiv kvalitet gasa potreban je ponovljiv oblik struje pod uslovom da je konstrukcija elektrolizera u redu, a PWM dovodi od toga da za, na primjer, željenu efektivnu vrednost struje od 10 ampera, zbog osetljive karakteristike elektrolizera, u jednom trenutku imate puls od 20 ampera koji traje 50% vremena, a u drugom, kada se, na primjer, elektrolizer zagreje, imate pulseve od 100 ampera koji traju 10% vremena. Što u praksi znači da elektrolizer uopšte ne radi 50% vremena, a u nekim slučajevima čak i 90% vremena. Što znači da ćelije ili nisu iskorišćene kako treba, ili su preopterećene. U svakom slučaju od ponovljivosti nema ništa, a bez ponovljivosti nije moguće pronaći optimalne parametre. Za entuzijaste predlažemo da pogledaju patent. Previše bi bio dosadan kada bih išao detaljnije u priču. Dole u opisu snimka imate link do patenta. H2E dekarbonizacija razvijena je na bazi patentnom prijavom zaštićene tehnologije, modularni uređaj i postupak za proizvodnju vodonik i kiseonik gasa ponovljivog kvaliteta. Patentiranim postupkom rešeni su svi problemi primjene vodonika i kiseonika kao aditiva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a patentiranom konstrukcijom modularnog uređaja za proizvodnju vodonik i kiseonik gasa ponovljivog kvaliteta omogućen je inovativan, robustan i praktičan dizajn industrijske mašine. Kvalitet vodonik i kiseonik gasa zavisi od uslova u kojima je proizveden, a primjena patenta garantuje da svaka H2E mašina proizvodi zadani kvalitet i količinu gasa bez obzira na unutrašnje i spoljašnje uslove.
Ponovljivost je ključna da bi se uopšte mogli pronaći, a kasnije i primeniti optimalni parametri za sve tipove i vrste motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Izveštaji Fakulteta tehničkih nauka o primjenjenoj tehnologiji i uticaju na ispravnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem dokazuju da se jedino H2 tehnologijom može postići maksimalna efikasnost dekarbonizacije u okviru bezbednih parametara. Istraživanje i razvoj H2 tehnologije trajalo je preko 10 godina i utrošeno je preko 20.000 inženjerskih sati. Sve komponente i podsklopovi namenski su razvijani, pošto gotova rešenja na tržištu nisu postojala. To nam je omogućilo veliku pouzdanost, višestruku funkciju, apsolutnu kontrolu kvaliteta i maksimalnu iskorišćenost prostora unutar kutišta mašine.